Nokat Kaçmatır kanal fotoğrafçıları. Bugün gün kuraş kızıl жүріп жатат. Judayam жақсы болады. Қарайып Нұрбектің ұлы Бектор өгесінде той беріп күреш болып жатыр. Сол жерден тірек күреш алып беріп тұрасыз. Nokat Kaçmatır каналының атынан жаңа өзінің атынан көріп қойыңыздар. Жаңа лайк басып комментарий жазып қойыңыздар ұмытпаңдар. Күреш аяқталып жатады. Яғни чоң қолынан күреш болады. Hareket kılacağız inşallah. Bizden alsaydı like basıp komentar yazıp koyacağız. Mutlaka ama Kılıçar'ın Leyla eker, Nukat oyunu Leyla oraya kuruşlar. Nukat oyunu Kılıçar aile hükümetinin tutulduğunu eker. Az Leyla eker, mutlaka falan kuruş. Düşürsen pasırak. Sapalvanı çıkar vermeyeceğiz kuyacak mı? Sen çıkça. Çat. Parmak koy. Neyse para ver. Bilemeyen karakıla bilemeyanı. Neyse. İşte sana korkma hey. Давай, 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 давай еще раз. 10, 11, Hayır o da. 12, 13, 14, Parmak koy. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oldu ese. İmam balvarını kutasa. Palonga tam beriş gerek. Çalsana tağa düşüyorsun balam. Görün. Oldu şu. Tek özün karinin oyuna. Oğlum kanına karış. Nime bilet? Ha kombi. Ne ulan? Az numara taşlar kuruşta. Orta oy. Orta 2 metre. Orta palvanda. 2 metre. Tiş böyle durun. Orta. Kim koyuverdin cenginde olur. Cengişti verecek bu. İşte. Koşanaga bu vakit verirseniz kuruşmayın. 20 sekund. Vakit veriş gerek. Şunu ötürüz. Bir minut vergiler, 1 minut. Acaba minuta veriş. Tek aktivni болып тұр. Oldu. Hallege. Basına mı? Yeme iki balvan, Şerikbay ve Mıhtıyık balvan. Kürüşerle, ajaraşamız degen oyluğu boğaсын. Mana жерде Коммунистан, Борбастан, Мақсат деген мен bir балван үлкен бар эле да. Экөөңүз şu адамдарды күнгө күйгүзбөй деп жакшы күрөшүп берсең деп экөөңүзгө 500 сом пул койдум. Если экөөң дагы 1 мүнөттүн ичинде ал болсоң, экөөң 500 сомдон берип, пораженияга чыгып кете бересиң. Мен акыркы айткан сөзүм. Азыр эми урматсыйла 500 сом койдум. Давай. 1 минута вакыт. 1 минута вакыт. Saatı belgile. Aktivniş koşat koy, aktivniş koşat. Mıhtiyet'in baleşikleri bir kol çayıp koğulaçı. Şerikbay'ın baleşikleri kol çayıp koğulaçı. Ha Şerikbay'a 2 teleke. Mıhtiyet sen jigit için gerek. Harekettin.
1 2 3 30'gacha hesaplayın. 4 hareket kılma. 5 6 7 8 Neyse kurlarımız kana tura. 9 tamam mı? 10 Parajene ketesin. 11 12 13 14 15 16 17 18 Dağın bitti. 19 Getir şunu. 20 Sarmadın. 21 Tişme. 22 Ortaga çıkargan için 22 Kir. 23 Cercan baş diyorsak Cercan baş. 24 25 Sık. 26 İyi benim cemaatlikte mevcut. Kiper. 27 Vurasan özün başla. 28 Şaşmayın ben. Kiper durup. Ha. Bugün toy kuraş bolğanduktan daha 10 sekund koşum. Tak. Bay Murat menen kim dedi? Nurgazi ortaga çıktılar. Ökөөңүн üstüne 500 so'm pul var. Ke mana çıktılar tez. Menen bugün toy kuraş eкен, mana şu ökөөny çıkarıp bergim kelбей жатат. Ke çık menaka. Bay Murat, bütpөй çıkarıp ber menaka. Varsa studiya ham ko'p, bari jo'q ko'p. Bir tut. Egesiga. Жо'qolib ketadi da. De kımıldap dur. Kirib ketsa menen emas. Kelmez qara. Baymanib olmaz. Chiqla. Tezrak çıkma stüdyolara tezrak gösterdi. Ya boşaşıp kalgan menen taramışın kayra tartışıp bizga bergen. Sözümde dur. Ulan koldu pasrak düşür. Manaka ikkita kurash qilyapti, Muqtabek bilan nima? Arka jag'anga ehtiyot bo'l. Yo'q. Mana shular o'kosizlardan boshqa bo'lgan bo'lsa, kesib. Boshqadan ey. Abudali. Masa kurashib ber. Abdal bitta. Bir ochko Abdalda men berdim. Uçak bala. Ha. Sıfırla. Başlık zaten Mirla. Başlık zaten oku. Yıllar oldu. Boldu taza Abdal. Boldu. Yeme Abdal olam sıymıktandı da seni çalıp boşayan bir cıgıtaydı. Malades Mirla. Menin atında sen cıgıttın malades. Boldu Abdal kapa boysun. İlan yoktan çıktı, öz çıkıyor yok. Zero köşme kaldı. Tart abi. Vur. Şerik Bey, ökөөңүздү учасын алып өкөө. Olmaz şanslı da yeti boş. Ben айтып атам, мен да капалыш жок, өкөөң тең пораженияга кетесиң.
5 minut emas 5 sekunddan koyma. Sen çıkıyorsun. Tutsan. Tut ha. Geldi ondan başka. Ha? Lan bak kafamda boş koyup kaldım. Işkalak koydum, ışkalak koydum. Bak değiyor da içine. Üzgününe hem bal. Katar. Yerden putunu üzgününe hem upay. Yerden kimi kuşsan olsan uttum. Katar Serkay'tan katar. Bol desen. Bol Desen bol. Eser. Üzüldeki putan bol desen. Boldu mutlu. Ben sözümde oturam. Boldu. Skoram ketip kaptırdı. Bir takına en Yok var. Burayı. Engilgen de. Gelin var ya mı? Olmaz uşak. Olmaz bas. Sürekli. Nadir kana. Nadir kana. Nadir. Mutluğunlar şu maçtayken nörcet eken. Boshqa egasi shu mashinaga boramiz. Mutluğunlar ko'rtasizlar. Shu mashina boshqa egasi. Veliklerden koydum mutluğunlar boramiz. Sepet. Şeriflere verirsin. Maksat Palvan senin pulun leyleke gitti 500 so'm. Ko'ngjar aholi kengashining төрағасы Arapov Rasul kelib o'tiradi. O'shandaylar bizning qachchi qizlar bilan. Emasa bugungi bizning shunday 1-iyun yoshlarni baldarning bayramiga arnalib, o'shandaylar bizden 2 jolqi 3 jolqi dunyoning Aziyaning chempioni Qarabayev Mirbek hozirgi vaqtda el aralıq darajadagi alış kurashining sudyasi o'shandaylar o'zining balasini sunnatga o'tirib bugungi o'sha baldar bayramiga jana o'zining balasiga arnab o'zining haq topgan emgagidan ushul elning baldariga ko'ktatib ushlarga yaxshina bir kurash o'tkazib berayin deb niyat qilgan ekan. Bir o'shal kurashni barimiz ko'rib o'tamiz. Birinchidan sizlarning kelganingizlarga biz barimiz rozimiz. Emasa hozirgi so'zning kezagini bizning ayni kengashining төрағасыға sunib qo'yamiz. Assalomu alaykum. Hurmatli bugungi ish-charaga
катышкандар жана коноктор барыңыздар Көкжарга куш келипсиздер. Мирбектин сүннөт тою менен 1-июнь бүткүл дүйнөлүк балдарды коргоо күнү 2 майрам бүгүн дал келип отурат экен. Ошого уюштурулуп жаткан иш-чарага кош келиңиздер деп дагы бир жолу айтып кетебиз. Балдарыбыздын келечеги кең болсун, дайым элибизде тынчтык, амандык болсун, жакшылык күндөр болсун. Мирбектин тапкандарына да Кудайым берекесини берсин, дайым ушундай ыхсандарды кылып жүрө берсин. Дагы бир жолу куш келипсиздер, эң күчтүүлөрү ута берсин. Рахмат. Ушул айыл өкмөттүн атынан Мирбекке ыраазычылык кат жазылган эле, ошону тапшырып коюуга уруксат этесиздер. Урматтуу Карабаев Мирбек Пазылдинович, сизди Көкжар айылынын жаштарына руханий жактан өсүп өнүгүүсүнө жана патриоттуулукка тарбиялоодо кошкон салымыңыз үчүн жана спорттук массалык иштерди жайылтууда дени сак жаш муундарды тарбиялоодо кошкон зор салымыңыз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздин тажрыйбаңыз өз ишиңизге берилгендигиңиз мындан да жогорку жетишкендиктерге алып келет деп ишенебиз. Күрөштө биз бүгүн бир гана Ош облусу же Кыргызстан эмес, биздин өзүбүздүн коңшулаш мамлекет Өзбекстандан бизге эл аралык даражада калыстар жана ошол жетекчилердин атынан представителер келип отурат. Бизге салым кошуп, демесе азыркы сөздүн кезегине Мирон Шах. Кол чаап коюңуздар. Келебиз. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, kurash ishqibozlari, azizlar. Bugun do'stimizni mana o'g'ilchasiga kurash beryapti, juda katta kurash. O'zbekiston polvonlarini olib keldik. Do'stim, ilohim o'g'illaringiz polvon bo'lsin. Rahmat. Har doim shu Ko'kjarda kurash bo'ladi. Biz kelamiz polvonlardan. Hozir kichkinagina sovg'amiz bor. Belbog'lik kurashda O'zbekiston va Qirg'izistonni rivojlantirishga qo'shgan ulkan hissalari uchun O'zbekiston Belbog'lik kurash federatsiyasidan Qoraboyev Mirbek tashakkurnoma bilan taqdirlanadi. Va shunday esdalik, Jizzax shahrida hammalar ham bilasizlar, Osiyo chempionati bo'lib o'tdi. Ham belbog'lik kurash bo'yicha, ham alish kurashi bo'yicha shu musobaqada juda ham yaxshi hakamlik qildi. Mirbek do'stimizga esdalik sovg'a. Rahmat. Xuddi shuningdek, shu fursatdan foydalanib bizda may oyida Farg'onada belbog'lik kurash bo'yicha O'zbekiston chempionati bo'lib o'tdi. Bu musobaqaga xalqaro toifadagi hakamlar Qirg'izistondan Sultanov hisobidagi ishtirok etdi. Ularga ham tashakkurnoma bilan taqdirlaymiz. Rahmat. Xuddi shunday tashakkurnoma bilan Galatov Almazbek taqdirlanadi. Rahmat. Cho'ng rahmat, sizlarga dag'i cho'ng rahmat, razıçılık daima tuğançılığınız artaversin. Biroq sen barganda to'g'ri tushuntirib aytgin, Meroshaqda borib jalang aylab qo'yib tur demaysan. Aytgin, o yer juda issiq ekan, o'zim darilanib o'tirdim degan. Demasa hozirgi so'zning kezagini mana shu yerdan vaqtdan foydalanib Mirbekni shunday darajaga sho'ng'aytgan, Mirbekni Mirbek qilib erkak baqqan, opasi shu yerda turadi, opasiga bir ikki o'z so'z berib ketsam deb. Qo'l chap qo'yingizlar. Keling. Амансыздарбы, кутмандуу элим. Мына бүгүн Көкжар жергесинде ушундай бир жакшынакай жашаган иш-чара жүрүп жатат экен. Ушул иш-чараны жакындан жардам берип уюштурган ошол өкмөт жетекчилерине, ошол акимдерге ыраазычылык билдиремин. Ошондой эле мына менин баламдын ушундай даражага жетишине бул биринчиден эле ушул устаздар, саяпкерлери себепчи деп эсептеймин. Ушудан пайдаланып ушуларга дагы мына Сатар агай, Аскар агай, Садыр агайлар ушул кичинекей темир канат баламды ушундай даражага жеткирип, ушул деңгээлге жеткиргендиги үчүн ушуларга чоң ыраазычылык билдирип таазим этемин.
дайыма устаздар бар болсун. Ошол андан кийин ушул спорт чөйрөсү мына жакында президентибиз Садыр Нуркожоевдин мына маркына сыйлыкка салттарды өнүктүрүүгө өтө көңүл буруп атат. Ушул иш-чаранын алкагында өтө жакшынакай жергебизде иштер жүрүп жатат. Мына жаштар ушул азыркы мезгилде спортко кызыгып, ушундай бир жакшынакай ийгиликтерге жетишип атат. Бул ошол спортсмендер биздин ошол Кыргызстанды дүйнөгө тааныткан ушулар, көбүнчө ушулар таанышат экен. Ошондой эле Кыргызстандын желегин дайыма бийик көтөрүп жүрө берсин. Дайыма мындан кийин дагы ушундай жакшынакай чыгаан инсандар жергебизден көп болсун. Баарыңыздардын үйүңүздөрдөн балбандар чыксын. Бул күрөш, бул спорт ушул азыр эле уюшулуп калган жок. Бул ушул баягы ата бабаларыбыздын Манас эпосунда да айтылып жүрөт. Көкөтайдын машында дагы ушундай чоң балбандардын күрөшү болгондо ошондо баягы Жолой Баатырга эч ким чыкпай калганда ушу кыргыздардан анан акырында ошол Кошой Баатыр чыгып, ошол кыргыздардын ошол кыргыз экенин, ошолордун абийирин коргоп, жакшынакай жеңишке болуп келген экен. Демек бизге ошол Манастын арбактары колдоп, ушундай жакшынакай инсандарыбыз дайым чыга берсин. Жергебизде тынчтык болсун, эч качан согуштун үнү угулбасын, дайыма комуздун үнү угулсун. Мына ушул жерге келип, жакындан ушул иш-чараны өткөрүшкөнгө катышканыңыздар, келгениңиздер үчүн чоң ыраазычылык билдиремин. Дайыма бар болуңуздар, кармаганыңыздарга жаштарга насип кылсын. Ушу баланы дагы мындан ары да жакшынакай ушу Кыргызстанга салым кошуп, өзүнөн кийин дагы ошондой жакшынакай уулдарды, инсандар тарбияласын. Өмүрлөрү узун болсун, ушу балдардын жакшылыгын көрсүн. Калюкам сага да рахмат, ушу күндүн ысыгына чыдап ушундай иш-чараны өткөрүп берип атасың. Деги эле ушу жерге келген судьялар, мына боордош Өзбекстандан келген инилериме дагы ыраазычылык билдирем. Демек спорт биздин ушул достукту, улуттар аралык достукту дайым бекемдеп, ушул инсандарды, атуулдарыбызды мекенчил, патриот инсандар кылып тарбиялайт экен. Ушулар менен сыймыктанамын. Рахмат. Рахмат, деге чоң рахмат. Ушундай Мирбекте бала тарбиялаган сизге рахмат. Мирбек, мына ушу ниетиңе жете бер экен. Ашы дүйнөгө таркайды. Эми улуу урматтуу туугандар, бүгүнкү күндө биздин ичибизде бизге окшогон канчалаган адамдар өттү бу дүйнөдөн. Канчалаган асман тиреген Баяман баатырлар, Тапанча палвандар, Жийдадан Султан палвандар, бизден Топчу палвандар, Каронойдон Токтосун палвандар, ошондой окшогон палвандар өттү. Бу дүйнөгө эч ким түркүк болбойт. Бирок бүгүнкү күрөш ошолорду бир оодарып алды. Не дейсиздер, туугандар? Ошол бизге ушул жерге шумалгычы ушул күрөштү алып келген ата бабаларыбызга, өткөндөрүбүзгө бир Куран түшүрүп койсок деген ниетибиз бар. Эмесе карыбыз кана? Ошо карыга микрофонду алып баргыла, жетет, а? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب عليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب عليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا
فستعلمون من هو في ضلال مبين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Peygamberim başkanıma, peygamberlerine, sahabelerine, kripesine, bunu ikilman kuştan kaçtılarla, kılıç isteyecekti kuşlarına, yürekken ve çalaktıran, ama zürriyet oğla taşlaşırdı, haftakılı, atayla aka uka, ötük etken vardır, tuğan uruklar oldu. Kula rahmat kılıp, cennetten, ahiretten ağlatsın, cümleyin mu'min, mu'minalar katarlar. Жүгіріп келгіле 40. Так, 50. 50 тезел. 60. 60 оқушылар, тез. 30 kilogram. Бол тез. 40 kilogram. Tez turgular. 60. Qana 60. 70. Tez kelgilе. Deme birinci orun alğandарды 30 kilogram salmaқты uşu yaşlar keleceğimiz dep bizden Kocar'dın teragası teraga. Şu siz kiçilerine tapşırsanız ha? 30 kilogramdық салмақта спорт денсаулықтың бұлағы биримдиктен ынтымағын башаты уранын астында алыш бел болу күрөш боюнча эл аралык мелдеште Карабаев Мирбек балбандын байгесинде 30 kilogramдық салмақта 3-чү орунду ээлегендиги менен Şarabidinov Ruslan Cide. Şarabidinov Ruslan, kol cevaplar. Muzikant selam kol cevap dur. Malades. Oşanda ele 2-nji orun menен Жээнбаев Султан Кеңеш. Malades. Maneке. Oşanda ele 30 kilogramdык salmakta çempion atalgan Kazımbekov Azam Cide ele. Manege Kazımbek sizdeki. Alın minik keterese. Seni köşol ha. İşemdeyi jedat. Meni gibi. Bara yarışaka. Malades. 40 kilogram salmakta. 40 kilogramdыk salmakta 3-nji orundu ээлегендиги менен Kamalov Maksat Dodon сыйланат. Kamalov Maksat. Malades. 2-nji orun менен Askarov Nurjigit Karanay сыйланат. Vezdikot eken. Malades. Ошондой эле 40 kilogramдык салмакта чемпион аталган Турдуматов Арген. Ой Арген. Malades Argen. 50 kilogramдык салмакта 3-нчү орунду Дыканов Даниэль Каранай сыйланат. 2-нчү орунду Кадыров Арген Каранай сыйланат. Ошондой эле 50 kilogramдык салмакта чемпион аталган Арстан уулу Айдарбек Кеңеш айылы. Ana. Burası Aydar sana жарашат. 60 kilogramдык салмакта 3-нчү орун Шарабидинов Аскат Додон айылы. Askart balvan. 60 kilogramдык салмакта 2-нчү орунду Абдырашитов Ибнашим Жийде айылы. Ошондой эле чемпион Абытов Бексултан Додон айылы. Абытов Бексултан! Tanıyor yoksun ha? Malades ana oy. Sen o kaşılığından pul var yoksa desen gittiler ki 70 kilogramdык салмакта 3-нчү орунду ээлеген Мамат Каримов Шукурулла Өзбекистан. Malades.
Подарканын улугу чөнтөктөгү курugудай дейм. Экинчи орунду Жороев Алманбет Додон айылы. Ошондой эле чемпион 70 килограммдык салмакта Сапаров Дамир Додон айылы. Ой, молодец. Дамир сага жол кереги жок, миним алып кетип каласың. Молодец. Рахмат. Урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, мен ойлойм бүгүн ак адилеттүү күрөш болду деп. Бул спорт жаштарды бири-бири менен достоштуруу, бириктирүү максатында болду деп ойлойм. Ошон Мирбек, Кудайым буйруса, сен бирди берсең сага Кудайым миңди берсин. Дайым чындык жеңе берсин, эң күчтүүлөргө ийгилик. Рахмат абы. Рахмат, Расул, берме туруп тур энди. Мынабы күрөшүбүздөн өз өтө бербейт да. Күрөштү күрөш кылган ошонун достору, туугандары болот. Себеби күрөштө мен күрөш дейт, бирок ошол күрөшкө салым кошкондор бар. Мына жерде биздин Мирбектин классташ достору, ошондой эле Кызылкиядагы достору, Бишкектеги достору, жоролор, ошондой эле акалары, укалары, туугандары, ошондон жийдедеги палвандар, ошондой чогуу иштеген коллективдер, жана мына жерде 2000, 1000 сом, 3000 сом кылып алып келип, мына жерде сорун койгон ука-укаларым, досторум. Мен илайым ашы көптү күрсө көл болот деп, илайым силер ушундай күрөш өткөргүлө. Мирбек палван барып салымдарын кошсун. Ошол жерде кызмат кылсын. Мен мана шу кошкон акчаңар баракасы менен болсун. Дагы кош колдоп берсин Кудайым силерге. Силер Мирбек эмес, силер жаштарды колдоп бердиңер. Илайым Мирбек, сени билем, сенин досторуңа, ошол кошкондорго бардыгы чоң рахмат, ыраазычылык берсин. Мен бала чакасынын озурун койсун. Булага кибарып. Эми күрөшүбүздү баштайбыз. Күрөшүбүздүн эң ширин жери калды.